Ngiyabingelela abazalwane egameni leNkosi. Thinta abazalwane ukukhuluma kaNkulunkulu phakathi kwethu ngalendlela akhuluma ngayo. Ngike ngaba nezambulo uNkulunkulu angambulela zona. Sisazoza kule nkonzo. Esokuqala abagcwele besisenkonzweni yekota, ikota lebibili, ikota ukuhlanganisela umsebenzi. Mangiqeda ukukhonza abazalwane ngihlala phansi. Ngiphethe iBhayibheli lami bazalwane. Mangithi ngiyalibuka ngemuva kwicover yayo. Kuvele kube ne-image yomuntu wesifazane. Angithi kamama. Egqoke kahle i-attire yakhe enhle, egqoke kahle nje lama-attire ethu siwagqoka nabazalwane. Ngibukisise lento ngithi ngisabukisisa ukuthi wazi wagqoka kahle lo mama. Ngesikhathi kwenzeka lokhu kwakunesikhathi uMongcwele enza i-deliverance kubazalwane kade uqedwa ukufunda izwi leNkosi. Inceku zeNkosi zibabeka izandla phambili kule deliverance nje yenzeka. Mangisabukisisa le picture lena nami ngiconsumed in the spirit bazalwane. Bese biyajika ubuso balo mama lo. Bujike bube ubuso bemfene. Ngithi ngisathi ngiyabukisisa ukuthi hawu lo buso balo mama demuhle kangaka bajika baba ubuso bemfene. Umama umi nge-confidence enkulu kabi, angazi noma ngizothi confidence noma ngizothi pride. Ngoba wayebambelele eqolo kanje with the attire yakhe ayigqokile. It's not a dream bazalwane, it was a vision ngoba ngangibhekile ngibuka ngamehlo lento ngiyibona ila eBhayibhelini ngemuva. Ngithi ngisabuka lo buso bemfene buye bushintshe futhi ngokwesithathu kube ubuso nje obu-strange, very strange. But it's the very same body yalo mama, akushintshe lutho ngayo. Ama-faces ashintshayo akhe. Bese iyaphela lento mase ngiphinda ngithi ngibuyisa amehlo ngifuna ukuyibona lento ade ngiyibona la kule Bible. Ayikho bazalwane. It was that kwadlula. Ingikhathaze kakhulu lento ukuthi yini le uNkulunkulu ayikhulumayo ngabantu besifazane, ayikhulumayo ngomama phese ngendaba yokushintsha ubuso kuze kube mthathu kodwa umuntu oyedwa. And lobuso obushintshayo abushintshi bube buhle kodwa bushintsha kube yinto esabekayo engekho engamukeleki kuNkulunkulu. Kudlule few days bese ngiba nombono mangibuya nje ngithandazo ngiwasekuseni ka3 ngibe nombono. Ngibone kube sengathi sisenkonzweni bazalwane. Kushumayele omunye umama enkonzweni. Bayishumayela lo mama ashumayele aze angene umoya. Bayingena kule spirit salo moya. Le spirit sakhe singene sibabambe abalanga phambili. But sizwakala ukuthi it's not the spirit of God. It is a fallen spirit, but the fallen spirit ayithelele labazalwane laba abanye ibabambe le foreign spirit baphindile baba abantu engathi bayabusiseka. But emuva ngihlezi nje ngihlalele phakathi nendawo. Emuva lapha yakho kube khona ukuzwakalayo ukuthi lo moya lo akubona umoya kaNkulunkulu. Kusenjalo bisiyaguquka lento bengathi is a gathering enjengale mini convention. Mayiphenduka iba ile gathering bazalwane. Kube sengathi kunabantu abamenyiwe abaqhamuke akuthiwa bazo entertainer ebandleni. Bangama groups bazongena bazo entertainer bengama groups. Ngicela ukusho kunjengoba kunjalo bazalwane. Kunama officials aba invited, they are invited ngokuthi ba protected by laba ababa invited njengoba bezo performa la ebandleni. Bangene abokuqala mabengena bagqoke imjiva nje engathi yaseyoni noma ngeke ngishithi ziyoni kodwa kwakuyimjiva. Ngenza isithombe bazalwane ngasibona. Mabengena baperforme labantu kuthulekile kuthe cwaka ebandleni.
And there's that crying spirit phakathi ozwa ukuthi baningi abakhalayo ukuthi kwenzakalani, but akekho namandla ukuthi ayimise lento eqhubekalayo. Ungathi wonke umuntu okuthi akayimise ufikelwa uvalo lokuthi bazothi laba baba-invitile uma sebamisa nabantu. Baqede iphume le group yokuqala, kungena igroup yesibili. Le yesibili ibe nomuntu angazi ngizothi ugqoka izinto ezinjani, but nazo ziyinto ezizingubo ezihlukene ezinhlobonhlobo amakhala zakhona. Aperforme bawu-3 laba bazalwane. Aze lo munye aginqike phansi azenze into eshoshayo la phambi kwebandla. Ibukele kube khona ba-entertained phakathi kwethu ababona ukuthi ya babajabulele lo, but the rest of ibandla kube khona ukukhala ukuthi what is this? Ufanele ngabe kuphakama umuntu somebody othulisayo lento noma oyimisayo lento kodwa akukho umuntu oyimisayo. Uphakama omunye umama waseshowa ngizokusho ithuba bazalwane. Aphakame lo mama aqala ngahlaliseki, ahlala ebhekeni, aphinda abese egcina ephakama. Ubhizi lo muntu uyashosha la uzenza isishosha uzenza ini u-entertainer ibandla likaNkulunkulu. In a gathering like this bazalwane, appreciation lokho kwenzakalayo kodwa nambe ingcenye yakho. Ibe buhlungu inhliziyo yami ngithi uNkulunkulu yini le ngiyibonayo? Ungitshengisa ini ngebandla, ungitshengisa ini ngomama. Ngithi ngisakhala base ngiyothandaza ekseni ngakusasa. UMongcwele avusele ilizwi elikhuluma ngendaba yokudliwa kwamandla. Ukuthi amandla adliwe ebandla kodwa ibandla aliboni. Ukuthi ibandla ufikelele lapha esambulweni akhuluma khona ngokuthi unegama lokuthi uyaphila kanti awufili. Manje ngibangazolele uNkulunkulu ayikhulumayo bazalwane ukuthi sinalento yokuthi phambi kaNkulunkulu asiyo lento esiyo. Uma sila ebandleni singenye into, but masisuka la singokunye futhi. As a result, uMongcwele mayisibheka usibona nobuso obushintsha-shintshana. And ibhlungu bazalwane ngoba ima ivala amehlo ivale nalaba kwi-authority okufanele ngabe ba-organize izinto ezi-profitable spiritually kodwa bazo-organize ama-dance azo-entertain abazalwane kodwa e-foreign ebandleni. So baNgcwele ngithi angiphakame ngikusho ngoba ngiyeza uMongcwele ngesikhathi ekhuluma kanti ngangu-reportile nje bazalwane esithandaza nabo sathandaza. Kodwa ngiyeza ukuthi lento ifuneka idlulele ebandleni ukuthi bazalwane uNkulunkulu usibonile. Njengoba ekhuluma ngendaba yokuthi uma sifuna ukuthi siyithole le security lokuthi zingangeni izinto eziforeign ngoba sesiphakathi ebandleni. Kuzofanele sambe ngeyimiso zakhe siqale ngokuyiclean. Kuzofanele siqale ngokuyidwelisa. Iserious bazalwane indaba yebandla kulesi sikhathi. Iserious indaba kaMongcwele kulesi sikhathi ufuna uNkulunkulu ukuthi ibandla libe kwi-position alifuna likuyo. Kodwa manje uyalibheka ubona ubuso obuthathu. Eliloku ubuso lobu very strange ngoba masima phambi kaNkulunkulu sima sibahle. And into engisabisayo ngisatshiswa nale pride esimangalo. Ukuthi akukho umuntu ozosithinta nozosi-approacha azothi alisenzi ngakho ngoba ne-pride yethu yasabisa abantu nobuso simangabo sima ngobuso besabisayo noma kufanele sikhuzwe ayikho indlela yokusikhuza noma kufanele kuthiwa anihambi ngakho ayikho indlela yokusho ngoba siyesabeka. Pedacinho de vinho, porque os donos dos pedaços de barro.
ake silalele lento ekhulunywayo manje ayifuni abantu abazokuzwa manje baphume la sebefana nayizo ifuna lento umuntu othatha isinqumo ashintshe ngempela uyazazi nawe la ukhuzwe khona waqhubeka wabinkana uyazazi njengamanje nekuyavela phambi kwakho uNkulunkulu yakwembuli ukuthi kunjani impilo yakho ake kube yilona lo umyeko seceleni kwakho uqonde kuqo uthi Nkosi qala lapha kimi imvuselelo qala lapha ukushintsha ake sithi uma uNkulunkulu ekhulumile angakhulumi kusalela endlini bese siphuma nje sabanye abantu masulapha ekhaya siwenye into ngathi awuzwanga lutho isimo sanamhlanje sibi ngoba uyakhuluma uNkulunkulu kodwa mawuthi uyababheka abantu uthola ukuthi engathi bebengekho kwakhona lapha asivala amehlo kube yilo nalo afake isipopolo lapha kuye avume enkosini athi Nkosi qala ngami yimi lo onobuso obuthathu yimi lo engiguquka abantu abangithola ukuthi ngisiphi isikhathi ngoba ngelinye ilanga ngenye into ngelinye ilanga ngenye into asivala amehlo buka nje ngaphakathi ungasho lutho buka ngaphakathi impilo yakho thatha isinqumo ngaphakathi empilweni yakho ukuthi kusuka nakuhla Nkosi ngifuna ukushintsha ngibe ngomunye umuntu uSawuli ehlangana nomprofeti wathi yofika kwabaprofeti uguquke ube ngomunye umuntu sengiyathandaza buka phakathi enhlizweni yakho glory to God glory to Jesus Baba wethu ongcwele nanti ibandla lakho uyalophula uyalidonsa emgodini elikuwo ulikhiphela ngaphezulu awufuni Nkosi sihlale sinje ufuna sibe ngabantu abahamba nawe ngeqiniso izwe ngaphandle lihluphekile lifuna abantu abaguqulwe nguwe alibaboni abantu ngaphandle bayamfuna uNkulunkulu kodwa abazi ukuthi bazokumthathaphi ngoba laba bathi banoNkulunkulu bayefana nabo Baba wethu ongcwele sophule hallelujah sephule kule ngosi sephule ngalomzuzu enhlizweni zethu sonke mangabibikho ophumulayo engazwanga ukukhululwa nguwe ezintweni ezibambileyo uNkulunkulu ongcwele siyabonga ukusivakashela kwakho nangokusixwayisa nangokusithanda okungaka ngoba omthandayo uyamxwayisa omthandayo uyamsola ukuba Nkosi akheke sisize sikuthanda ukusolwa ngalezi insuku sisize sibe ngabaphendukayo ngalezi insuku sisize Nkosi noma usukhulumile ipride ingabibikho yokuthi ngeke mina ngivume leyo nto Baba wethu sisize uNkulunkulu ongcwele uyathanda uhamba nathi futhi uyasithanda ngendlela okhuluma ngayo siyabonga uNkulunkulu ongcwele sibusise konke ngoJesu Kristu Nkosi amen